lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka studio 12 Auckland Park eJoni. Muaki wa Mozambique Armindo Joaquim Phakula aya ekhoto hi swihehlo swa ku dlaya DJ Wallace. Ntshamo Madlanga wu twa xiviko xa SAPS mayelana na swibalesa na maqulo leswi nga dlaya injiniyere Leval a swi tele swihoxo ngopfu. Khale ka mulawurinkulu wa SAFA Dennis Mabo u ri Afrika-Dzonga ri nga swi kota ku rhula mphikizano wa AFCON hi xihatla. Vaka hina hi tlhela hi hlangana kambe ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 kasi hi haxa ka channel ya mahungu ya SABC lehaye eka vahaxi bya DTT ri perile. Nandzu ehenhla ka wanuna la ehliwaka hi ku dlaya Warwick Stock loyi a tiveka ra DJ Wallace wu yisiwe eka musumbuluko wa vhiki leri taka. Armindo Joaquim Phakula a ri ekhoto ya Joni namuntlha endzhaku ko khomiwa emeleni vhiki ePrimrose Germiston evuxeni bya Joni. U vuriwa ku va yena a nga balesela xibalesa lexi nga dlaya DJ Wallace eJoni n'hweti ya Mhandzamhala lembe leri nga hela. Maphorisa va kombele khoto ku va nyika nkarhi wo lavisisa laha Phakula tshamaka kona na loko a ri laha tikweni swi ri nawini tanihileswi ku nga munhu wo huma etikweni akelani ra Mozambique. Vandyangu wa DJ Wallace a va nga ri kona ekhoto namuntlha ku hehliwa leswaku mali yo hakela mudlayi a yi ri eka 25 wa magidi ya tirhandi. Hambiswiritano muhehliwa Armindo Joaquim Phakula u amukele 7 wa magidi ya tirhandi ntsena. Ku vuriwa loko a hlambuluke hi yexe naswona a kombela mhangu yi nga humelela kona. Muhehliwa Phakula ku hehliwa leswaku a ri hava misisi ya ku horiwa ya muxaka wa ti-dreadlocks hi nkarhi lowu a ri ekhoto namuntlha ku hambana ni le ka swifaniso swa siku ra mhangu. Ku hehliwa leswaku maphorisa ya kume swiphemu swa misisi ya ku horiwa eka mukhukulo a nga khomiwa eka wona. Va tlheli va kuma xikhwama xo hlayisa xibalesa kambe xibalesa a xi se kumeka. Wena u tshamile la ka tiko lowu nga khomanga ku nga na yona mapasaport and wa hlaya ku nandzile wena u yencile i wela ehansi ka xigaba number 6 and nakona minchuxiso o hlaya ku yena u ku yelela leswaku a ku nyiketa a beli timhaka swa ku wena a na yona madokumenti swi ri nawini. Jalo a juizo hlaya ku nandzile wena u yencile bili hi ntambu jalo va ku nyiketa a xigwebo ne ku hlaya ku wena u ta tshama malembe laha ndzeni a jele. U yi twisisile? I understand your shit. Jaba pa ka nandzile ne va ku kumela yona una nawu swa ku nga tiketela ku tivulavulela loko yi tiva nawu ya laha Afrika-Dzonga. Jalo ku nga lava ku tivulavulela u nga ta email ya wena leyi wena u ta hakela ni mali ya wena ku na yona mali. Jalo ku enceka swa ku a wu na yona mali u nga endla xikombelo ya mbeli ya mfumo vo hlaya swa ku legal aid hi vona va ta ku vulavulela wena u nga hakelanga nchumu. U twisisile? I understand your shit. I don't have any money. Phakula u ta tlhelela ekhoto vhiki leri taka hi musumbhunuko. Muhehliwa kulobye Victor Majola u ta vuyela ekhoto hi Ravunharhu wa vhiki leri taka endzhaku ka aleriwa bail. Mulavisisi wa swibalesa na maqulo eka SAPS u byele Ntshamo Madlanga leswaku swihoxo eka xiviko xa xibalesa lexi nga dlaya Amand Swart a sungula endliwa hi vomu ku pfilunganya nandzu lowuya. Captain Lawrence Makgotlwe a nyika vumbhoni emahlweni ka Ntshamo Madlanga. Amand Swart i engineer ya khampani Leval leyi a yi endla spraying leswi a swi xaviseriwa Transnet hi thendara ya KT Molefe. Molefe u le handle hi bail endzhaku ko khomiwa mayelana no dlawa ka yena Swart. Xirho xa SAPS mutivinkulu wa vulavisisi bya forensic ya maqulo ya swibalesa Captain Lawrence Makgotlwe u bakanye sweswo swo a ringeta ku kanganyisa swikambelo swa maqulo eka nandzu wa ku dlaya ka engineer wa le Vereeniging Armand Swart. Makgotlwe u nyike vumbhoni byo xiviko a xo vona swihoxo swa matsalelo kambe a swi nga ta onha nchumu eka nandzu. I can safely say those were typing errors, and those typing errors were supposed to be picked up at the reviewing process, but was not picked up at the reviewing process. I cannot indicate as to for what reason, but I can say it amounts to work pressure as well.
Hambiswiritano swihoxo leswi a swi ri kona eka xiviko a swi onha swinene vulavisisi tanihileswi a xi nga kombi ku xibaliso lexi nga balisa SWART hi lexi nga tshama xi tirha eka milandzu yin'wana kambe swi ve kona eka xiviko endzhaku ka ndzulamiso. So I'm saying to you, the document that you handed as a report of the outcome of the work that you are showing us that you did not give a positive link. That's why there was a need for you to rectify it or to amend, as it were. That's a simple proposition, and I think you already... Yes, I accept that, Commissioner. Yes. Vumbhoni bya Makgotle byi tlhele byi kombisa ku ti-lab leti tirhisiwaka ku endla swikambelo swa forensic laha tikweni ti na swiphiqo swo tala leti hi le tlhelo ti nga riki na switirhisiwa swo ringanela. I will believe that those errors that the council is leading me with falls within this category. So it cannot be incompetence or deliberate. What is the other one? Negligence. Negligence. But as I already indicated, commissioners, that the errors will arise time to time as long as there is still pressure at the lab. The errors will always be there because we push quantities, not quality. Ntshamo ta yisa emahlweni mundzuku laha phorisa leri nga huma eka nkandziyiso wa CCTV ekaya ka Tsekhwiti Molefe a nga ta nyika vumbhoni kambe a nga kombiwi xikandza eka thelevhixini. Kasi loko swi hatetani n'wamabindzu Suleiman Karim loyi a faneleke ku ya nyika vumbhoni emahlweni ka Ntshamo Madlanga hi Wavuntlhanu u ye ekhoto swa xihatla ku sivela ku endla tano. Karim u endle xikombelo lexi ekhoto le henhla eJoni. U lava leswaku a nga yi emahlweni ka Madlanga loko a yimele mbuyelo wa xin'wana xikombelo xa yena ekhoto. Xikombelo lexin'wana i xa leswaku xiboho xo ku va a endliwe mbhoni hi khomixini ya Madlanga xi herisiwa. Ntshamo u twe leswaku Karim u ri ku va a hamba a teka vuxokoxoko byo karhi bya xihundla bya le xiphoriseni a nyika Vusimusi Cat Matlala loyi a vuriwa ku va xin'wana xa swigevenga swikulu laha Afrika-Dzonga. Khomixini ya Madlala yi ta kaneta xikombelo xa Karim. Khomixini ya Madlala yi simeke hi president ku lavisa swihehlo swa manyala, vukungundzwani no nghenelela ka swigevenga exiphoriseni xa tiko. Loko emavhengeleni kusuka eKgoximampuru ePitori ku ya eBongweni eKwaZulu-Natal. Tshama na hina. Malong te mahungu eka SABC kasi ku tlhela ta hungu leri nga rhanga nandzu ehenhla ka vanhu lava hihliwaka hi ku dlaya Warwick Stock loyi a tivekaka hi ra DJ Waras wu yisiwe eka msumbuluko wa vhiki leri taka. Armindo Joaquim Phakula wo huma eMsambiki a ri ekhoto ya Joni namuntlha endzhaku ko khomiwa na vhiki ePrimrose Germiston evuxeni bya Joni. U ta tlhela ekhoto vhiki leri taka eMsumbuluko. Dokodela ra vana loyi a rhangile vuhandzuri byo tswariwa mahahlwa ya khomanini exibedhlele xa le Limpopo u ri swi nga koteka ku hambanisa ticece letiya. Vana va tswariwe va khomane hi le khwireni na le xifuveni naswona va hanye kahle na mhani wa vona u hanye kahle. Mahahlwa va tswariwe exibedhlele xa Maphutha na Magale Phalaborwa. Manana wa mahahlwa lawa u rhumeriwe exibedhlele xa Mankweng a suka exibedhlele xa Maphutha Malaji eNamagale ePhalaborwa. Dokodela Nyaweleni Chifularo u ri u tshemba leswaku vuhandzuri byo va hambanisa byi ta famba kahle. The first part was just to stabilize the baby. So after the birth of the baby, we went on just to resuscitate them, make sure they are alive, they are healthy. And now we had to go through the stages of examining, scanning them to see which part of the body are joined together. We've got that information, and now the multidisciplinary team are going to sit down and come to a decision. These ones have joined in the trunk, so that's the thorax and the abdomen, and it looks like it's a blessing from God. These ones will do very well. Dokodela Chifularo u hlamusele leswi endlaka vana va hlangana loko manana wa vona a biha emirini. It's a part of the twinning, so like they were going to be born as twins. But something happened in the abdomen, in the utero before they are born. It's either the
didn't separate completely, and then you end up with another baby on this side, then they are still stuck together. This is the commonest part. And most of it, we not sure really what caused it, but it's related to the separation, that it didn't happen properly. The cell that was supposed to be one cell dividing to twins didn't separate completely, and then we end up with that. Manana wa vana u tshemba leswaku dokodela u ta ponisa vana vakwe. For the first time. I am still in shock over this rare birth. It is the first time that I have experienced something like this. I used to see it happening to others, and now I am the one in this situation. I'm still trying to make sense of everything. I am grateful to God for making me an example that such miracles still exist. And I remain hopeful that doctors will do everything in their power to help my babies. Manana loyi wa 20 wa malembe hi vukhale una vana van'wana vanharhu. Ndzawulo ya Makhoso yi ri yi karhi ku tihlanganisa na magqweta ya Cat Matlala na ya Thabo Bester. Vabohiwa lava vambirhi va rhurhisiwe ekhotsweni ra Kgoshi Mampuru ePitori va yisiwa ekhotsweni rikulu ra eBongweni eKwaZulu-Natal. Ndzawulo yi vile na nhlengeletano ya mahungu ePitori ku vika hi ta ntirho wa vona wo secha emakhotsweni hi nkarhi wa makhisimusi lama nga hundza. Ku rhurhiseriwa ka Vosmus, Cat Matlala na Thabo Baxter ekhotsweni ra eBongweni Super Maximum leri tivekaka hi ku pfalela vabohiwa lava nga na khombo swinene va Afrika-Dzonga swi koke rinoko. Matlala loyi nandzu wakwe wo dlaya wu tengiwaka ekhoto ya le henhla ya Joni u kombe ku va a nga eneriseki hi goza ra ndzawulo hi ku yimela hi magqwetha ya yena loko a ri ekhoto vhiki leri nga hundza. U kunguhata ku tlhontlha xiboho lexi hi ndlela ya xinawu laha a vulaka leswaku pfuka u ta endla leswaku swi tika ku va a tihlanganisa ni magqwetha yakwe. Ndzawulo ya Makhoso yeri yi le ku tihlanganiseni ni magqwetha ya vavanuna lava mbirhi. We are having engagements with them, including the National Prosecuting Authority, and yeah, we will see. But what is important is that as a department, on our side, we will ensure that he is safe and is able to present himself before the courts, and we will also ensure that his lawyers get ample time to consult with him, which is the concern that they have raised. Matlala u kumeke a ri na riqingho loko ku sechiwa ekhotsweni ra Kgoshi Mampuru ePitori lembe leri nga hundza, laha mubohiwa loyi wa 49 wa malembe hi vukhale a nga va a yisiwa eka xiyenge xa C-Max xa khotso. Sweswi u le khotsweni ra eBongweni Super Maximum eKokstad. Ndzawulo yi ri xiboho lexi xa xihatla xo susa Baxter na Matlala xi tekiwe endzhaku ka nxopaxopo wa vuhlayiseki ni nxungeto. The two inmates were transferred to Kokstad because of a security and threat analysis that was conducted by our security officials. Processes to get the transfers approved were then put in place. The transfers were approved. Hile tlhelo Thobagale ori tshamo wo tshinya valanguteri va makhotso lava nga kumeka va tirhisana ni vabohiwa ku ngumerisa leswi nga pfumeleriwiki ekhotsweni hi nkarhi wa mapfhumba ya makhisimusi wu sungurile. Matlala u ta tlhelela ekhoto ya le henhla ya Joni hi Ravuntlhanu. Gqweta ra un'wana wa vahehliwa eka ntengo wa ka mamiliyoni ya tirhandi epurasini ra President Ramaphosa ra Phalaphala u ri vuxokoxoko bya tinqingho kusuka emahlweni ka kumbe lebyi nga yisiwa emahlweni ka khoto a byi koxometangi. Ntengo ya mahlweni ekhoto ya Modimule eLimpopo. Gqweta Releng Masipa u ri mbhoni ya vachuchisi loyi a nga mutiwa ti-cellphone u tirhisa tinomboro ta riqingho leti nga riki ta yena muhehliwa. Va mahungu a va pfumeleriwangi ku komba xikandza xa mbhoni. Gqweta ra vahehliwa u ri maphepha ya rikha ya komba leswaku a hi tinomboro ta vona vahehliwa. Mutivi wa swa tinqingho u nyike vumbhoni lebyi nge vahehliwa a va ri epurasini hi xatolo ku nga se tshoviwa. With cell phone number associated with David Joseph and the handset with cell phone number associated with again Corina Joseph, that is the other number, were in the vicinity of Phalaphala Farm at the time these other ones moved. Now we are sitting with
a similar situation. The one handset belonging to the same person is moving from Vela Vela to Palapala Farm, and the other handset belonging to the same person is already in Palapala Farm. Now, can you maybe just describe there, unless if your answer is going to be similar to the one you already gave? Khoto yi tlhele yi twa leswaku nomboro ya foni leyi vuriwaka ku va ya Froliana Joseph leyi hehliwaka ku va yi fone ku hundza 40 hi siku ro yiviwa epurasini yi tsarisiwe ehansi ka mavito ya mana wakwe. The Tanya one was on 3 March 2010, but then the records reflects then the next date being 4 February 2012. So 2012, 4 February, Ricardo Benedict Joseph becomes the current one. Gqweta ri tlhele ri ku va hehliwa va tshama ekusuhi ne le purasini ra Phalaphala leswi nga endlaka leswaku mintila ya tifoni ta vona yi komba leswaku a va ri epurasini hambi loko ku ri hi ku a va ri laha va tshamaka kona. 50 meters. They are separated by a road. Palapala Farm and Fenker Krala separated by a road. That is say we're talking less than 20 meters as it was said through a stone throw. Maqweta ya va hehliwa va hetini ku konanisa mbhoni. Mfumo wu ta vitana mbhoni yin'wana. Ntengo wu yisa emahlweni mundzuku. Rand ya laha kaya yi tiyilerile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 6 cents, mpondo i 21 rand 91, euro i 18 rand 99 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 15 cents. Minkavelo ka Johannesburg Stock Exchange a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,701 a ounce, platinum i $2,107 a ounce, kasi nxavo wa oil mbesi i $76 na 30 cents emphongolo loko yi ri yin'we. Ka mufambisi wa SAFA kumbe nhloko ya SAFA Dennis Mambol u tshemba leswaku tiko ri nga swi kota ku nghenela hi xihatla ri rhurhela mphikizano wa 2026 WAFCON. Mphikizano wu fanele wu ri eMorocco, kambe hikwalaho ka swiphiqo swo karhi tiko leriya a ra ha swi koti ku rhurhela mphikizano. Afrika-Dzonga ri kote ku rhurhela mimphikizano yikulu ya misava yo fana na Rugby World Cup hi 1995 na FIFA World Cup hi 2010. Tiko ri yisa emahlweni no kombisa vuswikoti bya rona byo rhurhela mimphikizano yikulu, naswona hi 2013 va pfune hi ku rhurhela mphikizano wa AFCON endzhaku loko Libya ri tikokele etlhelo. Afrika-Dzonga ri nga ha tlhela ri pfuneta nakambe ntsena loko ku ri Morocco ri nga ha tsandzeka endzhaku ku tsandzeka ka vona ku hlula AFCON 2025. Xandla xa holobye bya mitlangu Peace Mabe hi sonto vule leswaku Afrika-Dzonga ri ta rhurhela mphikizano wa n'waka wa AFCON. Kambe loko CAF bo nyika Afrika-Dzonga vutihlamuleri byo rhurhela mphikizano lowu, nhloko ya komiti leyi nga pfuna ku lulamisela 2010 FIFA World Cup va ta tiyisisa ku mphikizano wa humelela hambi ku sele nkarhi wutsongo. Is it possible for us to host a tournament of the magnitude of the Women's Africa Cup of Nations with 60 days notice? Yes, I think it is possible for us to do so. Mavuluvula leswaku makunguhatelo yo xavisa mathikiti na manavetiselo ya xiyimo xa le henhla hi swona swa nkoka ku vona ku mphikizano wa humelela, naswona ku fanele ku tlhela ku kumeka swiyenge swa vuhaxi leswi nga ta haxa mitlangu. A tournament of this nature or of this magnitude would rest on 5 pillars to make sure that it is successful. The one being the infrastructure, as I mentioned, the other one being the organizing and the governance structure, putting a local organizing committee together, signing a hosting agreement with CAF, and also making sure that we comply with our local laws. 2026 WAFCON ilangutiwe ku sungula hi ti 17 ta Nyenyankulu ku fika hi ti 3 ta Dzivamisoko. Kasi ndlela leyi mahungu lama mkhomelweni ka siku ra namuntlha yan'wana ta va kona hi Wavunharhu. Endzhaku ka mavhengele Tsitsi va loyi u ta hetisela xiphiqo xa maxelo. Vito ra mina i Musa Mabunda.
riperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku ri mpfula na moya eka ndhawu to hambanahambana ta tiko hi languta xifundzankulu xa Limpopo laha hi nga languteriwaka mpfula leyi nga havaka kona 60 chances wa timpfula leti nga languteriwa exifundzeninkulu xa Limpopo ku ya kwele Gauteng ku katsa na xifundzankulu xa Mpumalanga hi ra hi ya kwele exifundzeninkulu xa le KwaZulu Natal kasi ka siku ra mundzuku kona ku hava timpfula nga ta tirhisa emahlweni 60 chances wa timpfula exifundzeninkulu xa N'walungu kasi ku languta xifundzenikulu xa le Eastern Cape na vana u nga languta mpfula nga va kona ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Western Cape kasi a hi leswaku swilemukisiso swi tshamisekile hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languta mpfula ya tilo ku katsa na xifundzankulu xa Gauteng ku ya kwele xifundzenikulu xa le KwaZulu Natal na xifundzankulu xa Mpumalanga swilemukisiso hi se emahlweni ka siku ra mundzuku ku languta ritswa leri nga va kona hi mhaka yo hisa hi languta xifundzenikulu xa le Northern Cape katsa na xifundzankulu xa le Free State kasi loko languta exifundzenikulu xa Gauteng kona kwa languta mpfula ya tilo a hi leswaku maxelo ya xifundzankulu ya tshamisekile hi rhanga hi xifundzankulu xa Gauteng ku languta timpfula eka tindhawu to hambanahambana eGauteng kasi loko languta Pitori i ta va ka 15 ku ya ka 30 June i ta va ka 13 ku ya ka 27 languta xifundzankulu xa Limpopo kona i languta ndhawu ta le Musina kona ku ta va ku ri kwalomu ka 22 ku ya eka 33 kasi Giyani kana ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku kasi languta Phalaborwa i ta va ka 22 ku ya eka 33 languta xifundzankulu xa Mpumalanga xona u nga langutela maxelo ma kahle la nga ta va ka gana mpfula kambe ku ta va ku hisa ndhawu ta le Skukuza Mbombela na nga ta va ku hisa kasi Middelburg yona i ta va ka 14 ku ya eka 28 languta KwaZulu Natal yona u nga langutela maxelo mpfula kambe ku ta va ku hisa languta Richards Bay ta va ri kwalomu ka 33 kasi Lundana na ku ta va ku ri xiyimo lexi falaka kasi ku languta xifundzankulu xa le Eastern Cape na kona u nga langutela mpfula ku ta va ku hisa loko na ndhawu ta ku fana na Bokoma ku ta va ku hisa Free State na ta va ku ri hisa hi 33 languta xifundzankulu xa le Western Cape kona ku ta va ku ri mpfula ka to tala kambe ku ta va karhi ku hisa Lambs ta va ka 34 u languta ta fana Masilboyana ku ta va karhi ku rile 25 languta xifundzankulu xa le Northern Cape kona u nga langutela maxelo mo hisa swinene languta Kimberley i ta va ka 39 kasi Upington yona ku ta va ku hisa ngopfu laha nga ta va kwalomu ka 40 languta xifundzankulu xa le Free State u nga langutela maxelo mo ta va ri timpfula kambe ku ta va karhi ku hisa languta Porterville 38 kasi languta ndhawu to fana Bloemfontein i ta va ka 35 u languta xifundzankulu xa North West kona na ku ta va karhi mpfula kambe ku ta va karhi ku hisa languta ndhawu ta Lichtenburg i ta va ka 36 Mahikeng yona i ta va ka 32 u languta Toscana i ta va kwalomu ka 37 la ku ri maxelo emkhumelo na ka madyambu namuntlha ra perile